Ukrul District Li Police na Bobby Louis Acres Sashini Hang Pangada Panga Sashiman Mihairan. Nishari Shijin Kangwi wi Sagaze Tatang Make Hangasak Angranangi Tangkhul Mayer Ngala Long na Makok Mihairan. Lake Yang Tor, Ache Tangkhul Express TV Pau Ringyaophi Ningshen in a Pamidale. Pau Ping may sign a Nang Rumsa. Migumo Pasali Sakazimang Maningla, Kangaja Dimlon, Langalady Sakazu, Bobby Louis Kakam, Oting Road Quida, Ukrul Police na Bobby Louis Acres, Sashini Hang Pangada, Pangagada, Sashiman Haira. Kajang Katum, Shikawelungli, Bobby, Kakam, Oting Road. Kakui, Jan Pao Ukrul Police na Mikashoka Tishuda, Kamasom Hill Range, Liajakum, Kayon Kachang Acres, Tumra, Sakayang Mihaira, Shihai Kolentli Acres, Shaka, Mabitel Hill Range Acres, Shaka Hangpanga, Kamasom Hill Range Acres, Shaka Trada Panga, Pali Doragala, Jampung Hill Range Lila Acres, Shaka Trada Panga, Shongpel Hill Range Acres, Hang Pangada Panga, Sashiman Mikaina. Hang the clay a bumping Jajakum Kayon Gajanga Lungli, Kam Kakwina. Ajugum Tarawin a Maroon Gajanga Lungli, Ukrul Police, Ukrul District Li Bobby Louis, Sashiman Mikahai Apam, Paligala, Jampung Hill Range Li areas, Shaka Tumrada Panga. Mulan Hill Range Li Acres, Hang Panga, Yowland Jibu Hill Range Li Acres, Hang Madigala, DM Kasom Hill Range Li Acres, Tumrada Panga. Sagazami Haira. Ajagum Kayona in Ajugum Maruna Dangda Welungli, Sashiman Mikahai, Psychorungarum the Acres, Sashini Hang Pangada Pangana. Jui Alumni Police na Bobby Louis Kavano Mituruk Tukuya the Ukrul Police Jan Baujina Hanga. Nishari Shijin Kangwi Wigasakaza, Tatang making a Sug Empress Life, Not Drugs Kachitukwe Zingli, Tangkhul Mayer Ngala Long na Angranange, Makok Mihaira. Angranangi Chili Grace Upliftment Ministry we Women Counselor Reverend Ngayai Le Lunglona Don't Abuse God's Creation Gajimaram Tamjiteya. Life Care we Managing Director Arthur Shimrina Choosing Positivity, Healthy Coping Mechanisms of Substance Abuse Maram Tamjiteya. Tangkhul Mayer Ngala Long with President in Charge Ringpabam Kasarna Kamatwili Kahang, Avawi Kahang, Ojawi Twinganaka, Agajang Mishokra the Kernau Bina Kahang, Ji Mashunga the Kasatsanga. Migumohi Ramamanda, Zakashi Shongfu, Mazab Yang Kangai Winingla. Rakabra Ka Kayon Jili, Mava Rang Laka, Kayon Jipaningwida Kamashunga, Shongfuina Ringa Kawai, we Ninghaina, Angranangi Hikatahi, Rung Kamina the Hang. Paning Gakuili Adamang Avamanada, Kahang Milekaba, Ka Paning Gakuijitaran, Nasona Mirinina, Nadam Mangadam by Samara, Nasodnauna, Mangava Makarda Octoi Sara, the Ringpabam Kasarna Kadam now being Lik Satsanga. Awareness Angranangi Chili Ukrul we worship Trada Kanina, Shiroquida, Gadam now Tinkalangda Vazanga. Ayawe Angranangi Chili class 9 we Kadam now Mangna Shiroquia, Gala Aji we Angranangi li class 10 Kadam now being Zangra, Akama District Legal Service Authority DLS Ada Legal Maramli Drug Active Users being Opioid Substitutions Therapy OST Client Pingli Tamjitera Dele. DMNL na Makokami Drug Abuse Awareness Angranangi Ji Maipung Production Surgery Enterprise SA Lifecom Deloitte Idin Kala Tangkhul Baptist Churches Association TBC and a sponsor Samia. Jawaharlal Nehru University GNU New Delhi we Barak Hostel Allotment li Makamashung le the Northeast Students Organization NES ona Yangsang Kami Pohaira. Maram Hiwang NES ona Ministry of Development of Northeastern Regions DONER le Memorandum Misang Haira. Kaying Tarik Jushatang Pongkami Hostel Jiwa Allotment list Kareli 75% hostel seats Northeast Kadam now being Wivang Mahai Mitua. GNU Northeastern Council NEC Kala Ministry of Donor we Alungli Memorandum of Understanding MOU Kala Tishurda seats J Haimiran Kajina the organization Jinhanga. NESO na Kahang Northeast we Kadam now being mainland academic institutions li marginalized Masa Kawai Kaboy na Barak Hostel li Karana. Allotment Korea we list Chi Kalan Mikawai Kala
mama shung khirang lakha list khare wili sit sai korowe 1/3 mang shok sa khawai pohaira ngui da khaleje thakda mashung khami phaikar makhuya kha chui khamai forums liwara kachi NES ona hangmathin haira MSPCL Managing Director Li Otpamina Kushokhaira Manipur Sarkar Manipur State Power Company Limited MSPCL Managing Director NG Sabajendra Singh we contractual engagement tang mihaira Jizu Kami Ajahon Tang Dr. Shailesh Kumar Chaurasai Secretary Power na Governor we amingina Mishoka NG Subhajendra Singh Li Otpam Jili 2023 pay Derek Akathang Kapangkasangna Apam Otpam Ji contractual basis in a zingum khani wibang khamina kha awe ot kasa yang laga ningyang mung thuachi Association of MSPCL articles we zingni mi kahai pangshap shijinda kala public service wibang phaning the governor na awe appointment atam mapairang lakha kadat mi kahai na dahanga jize khamyati shoda NG Subhajendra Singh ni awe oting rut ngalang da jihoda company jiwe next senior most officer li misang khawai hanghairam Ara jize khami kate mashokrang lakha aina tangda MSPCL Managing Director ngapam THP Mol Singh na khuisara Shiri Livana Fleet Dragoban Khale camera trap evidence namkhuihaira Khangacha Timlon Khavanga Khuili Ningrinda Longsan Lag aina Khale and focal na local guide pamrating lungre wowe katom khami zangda camera traps phanga bahaya Atumwi Gazachi, WTI Wildlife Trust of India we, Katom Kamizangda Conservationist Patrick Shang Kala Shantui PK Natanda Kavana, Team Jili Amakakap SC Horzak Simikla Zanga. Pamrating Lungre Wanagahang, Ram Jili Savanau Kareng, Kam Kahaiwi Ina, Vanau Kon Jungme Shapokaira. Paksada Makate Sayur Vayurla Tame Pokaira. IUCN Red List Ligazang Shiman Paida Kale Vanau Urplit Drogoband Himi Wingalemli Magazat Taikushila Kahai Vanau Nandahanga Vanauji Shiruli Namgakui Samgapanghi Scientific Record Mang Maningla Ning Sangda Zada Kale Bingwi Paikar Gakui Majut Samgapangasaya Itum Natay by Trigahai Haptali and Focal Natanda SC Horzak Zimik na Shirili Nong Yin Vanau Amu Namgakui Sampanghaira Resources ngajabla and focal na biodiversity documents kasa khanui thotli shirukhui khangsak khangacha timlonoi aman kasa kala khawanga khui maramni thaithangmei khangsak otsadale shiri we aman sakla kahai biodiversity khangakli pangsin khawai and focal na ya recycle kathongdale BJP National Spokespersons Northeast in charge Dr. Sambit Badra Manipur Khungli Kangpok Pili Khale Committee on Tribal Unity COTU na memorandum misangda Kugizo Community we kachot maram kala separate administrations kabo maram hanglo shithaira ID power hishurda leide kle ang red hili athumwi survival kala khaya sakla ka high risk li leya kachi memorandum chil hang sangachi COTU na Central Security Force mapung phata mahai khami administrative kala political luiramdi underrepresents kasahangda community ji marginalized sahawa constitutionally yangkai hawa da hang sanga leide kala state system ni shitka sang malai luimana kachi hangda separate administrations kapo COTU na hanglu shit haira poda kala ji kai ka shock maningla survival wibang da phai sin sai Tribal abamni leha tarara tribal ngale kala resources exploit saya gaji hangda tribal abam ngakmi khawaila hangsang Article 371C kala 5th aina 6 scheduled we azingni ngakami kala athumwe ancestral territories li formal machut mi khawai COTU na demand saya yang shathi tang khawai full disarmament kala dismantling aina hawpokra Kugizo in a media groups nga the Ministry of Home Affairs li Chan Ngazek Kwigara Free Movement Mamaya Firmera Chan Ngazek chili media we mandate civil society organizations sang pulungra kachila COTU na nganing titale Tribal apam we regasang kala rehabilitations li miksang mikhawai Hills Universities kala Kangpok Pili arishang shom mikhawai la pohaira Ladlita ajewi kamtaya pauping Ukrul District Li Police na Bobby Louis Acres Sashini Hang Phanga da Phanga Sashiman mi haira
Nishari shijin khangwi sagaze thaithang me khangasak angranangi tangkul mayer ngala longna makok mi haira Achu pau hiling ajang haira pau ngana da kleina thum sai korali ringapha kala kham hai zimik shong sa serna